poro agane ke sngi sajain jang kapor paska nakoban yalami fi sha ulum Calvary na ka gospel kat kum u Yohanes kalanong khat khandai record ar phusan ni pulai kini kikintin kibayeng hajan ke dimpnau Jisu kilalong kakmi jungu ke Maria kapara pat kiwi ko himen ko para be hage jing jungi don ki khap kamtam kumunta kapor lockdown ngisngo marwe ngisngo kudlat ngisngo diao but kum kine ki por mano badon hajan jungi dega Maria kami jung Jisu phi sayi ya Maria kabayeng hajan kadempna jung Jisu ka yeng Shongblay yeng akaborom klemda mare klemda yam but kane kakami kabolong mejungiru idon hajan jungi benda jungi ban sungtu ba idon hajan jungi idon ban yasailam na benda jungi ngidon ka nega jingduai rosary nga lapan kan mai fi sin ba kamtam hagane ga por lockdown ngin persyang ban duai man kesngi baro south ligi jingmaya bale namar abangi duai ke jingduai rosary ni snow ke jingya jan ke jingya don apedeng ke jingin jungi hakurukum bamayan ya ime bene hitip kanega jingduai mono ba hikai ublay upa wala hikai ya Angel Gabriel kini kikintin kublay ko Maria kalalong ka khubor ka bawandra ka jingsdang jong ka kam jingpenim but abangi duai kene rosary ngi duai rosary but ngi duai kublay ko Maria ka ngisngo ka jing ya jan ka jing ya silent jong imebene hake jingim kristan jingi hake jingim mansin jingi te ko himen ko para bayet nged bet ngi hake balang jingi ngi don bok mar ngi don ka Maria kami jung Jisu kami jungi ban ya silent na banda jingi ban yeng hajan but jing kumba ila yeng hajan kediem pana jung Jisu idon but ni barobor ban ya silent na banda jingi ai bauble lamba ke jing silent jing me bening en sakar ko kodayingi pa orukon baru mensim bokwet